Başçısı Beyşegül Halımulova menen betkelişip oturabız, yüz görüşüp. Men oşoňattan kuvançdamyn. Sebebi Bişkekteki en çoğu liderler bugün uşu kampaniyaga koşulgany turar. Birinci, endi biz men aytpay koýoýluk. Birinci lider jakşı murda başka hizmetlarda işlep жүргөн vraç, pediatr bizdin bir Gülüpe Toptaşoğlu'na gelecekler. Ура! Куттуктайбыз, Гүлпеге. Бизге партнер болушуңуз менен, туура чечим кабыл алышыңыз менен куттуктайбыз. Bizge çiğdem boldu. Andan keyinki bizdin Atırgül degen en kıyın, en sonun, bar çoğunun tökkelişken akıl desen akıl. Bunda mamile desen mamile. Bardıq çoğu jayında biz en jakşınakay Atırgül, maneke bizdin en başkı Barnaturdun top lideri, jetekçisi Beyşegül menen kılanışıp koygular. Sizler oluşun kampanyana gelgenler men kutuktayım. Бүгүnkү күн өтө ийгиликтүү күндөрдүн бири болуп жатат. Караңыздарчы, Бишкекте Асылкан эженин командасы Бишкекте ракетадай учуп Sulu desen sulu, ulu desen ulu, Batkent'in yıldızı, kimsin, kimsin, baktı gülsün, kaçtı karağılar, gözlü karağılar, kim kara, göz tigesine layık, bizge partner oluşun bile. Партнер болушуна ушундай сонун подпискалар чоң туура чечим кабыл алышып ийгиликтерге жетебиз, эртеге эле автага, машинага жетебиз деген эжелер, мен кыйын деген лидер эжелер бизге келип подписка болуп жатат. Мен ишенем, ошол ишеничиңиздер аткарылат. Баарыңыздарга жугуштуу болсун, урматтуу Кыргызстандагы бизнес партнерлор. Bakın bizden en jakşı görgön uşunçalık sözüne turgan, özü, baskan turganı da özüne jaraşkan. Köldün, bizdin, berekeli, köldün akıl zaten, görün. Ne saymasın var ya. Поздравляю, bizge uşun. партнер болушуна мен куттуктайм. Бүткөн